susah dia nabui tarpasahat tami dohono ma son na dokone nama tuai tak sudah inna pudung tung sosako jadi balia dan sudah tami romar sobat tu depan ni rajai tung na hubuak kami na susah dia ala ni raja nami asa titi mana tinopa hudung malais ni rumah tuk songon iru pina bu tarpasahat tami siani anak komuna amat tadi batama mangkohi pasu-pasuna. Baik masih tiu-tiui las padumu matu hasahata. Jadi sudah na tuan kami nama letik itu kami kena poso tu pengantin roda kami di son putusan saya sepak kawat na poso bulung sepak kawat na batu duo na do kami marlas ni roha ima nong sakat roha muna nong majaro pamasu-masuan sen gereja nong pasatun adat nagok tu ulat tak sehingga matutu jadi keluarga na bahagia. Keluarga Siti Ruon di huta, di keluarga, di masyarakat, terlebih di Jolon itu hatta. Selamat menempuh baru mak. Dia dan abang selamat berbahagia, semoga menjadi keluarga yang diberkati, takut akan Tuhan dan langgeng sampai tua. Buat kakak jangan berkecil hati karena kami Naposo hanya beberapa karena sebagian lagi sibuk bekerja. Tapi orang itu udah nitip salam buat kakak. Dan juga kak di sini kami bawa kado buat kakak. Kakak jangan lihat dari harganya tapi lihatlah dari ketulusan dan niat kami. Sekali lagi selamat berbahagia ya Kak Widya dan Abang Parasian. Ubereng masai hupayutiut acaron mulai sian na manogus satu sadarion cuaca mendukung terus jadi kami mangarade tulak sidabu ternasa rombongan siraja nabato sonimo boru beberen am saluna sampai ita kami sian gabe songsongonima tulak silalahi nagaula budi kota Batam boda tulang sangat lubat tukup bersukacita atas boda liar selaga lubat tukup nama jalo tulang mangimu samosir sian tulang robok manik Imam Marhite Naposona doho tulah hula lamar tidak doho parasian doho toi botoku au marga si doho punguan silalahi sabungan nah tung sude hami Naposo bulung sian kota Batam nadong di Batam tung macai laseroha situ tuh rohanami jadi tuita punguan silai sabungan ala nang roro kora-kora tuita hami sa kota Batam nama wakili badung songo dia pe na perdalan na ba selas marohani ala alai do tibotoku do tu tulang do tu itu si oma si parasian jadi ruduk do tu gabenain na
Oma sala basetor gabe mala laido ibotoku maranak marburu ido na porlu jala tu laido ibotoku molo tungadong pele tu ito adong kapersalisihan sotung tor mengalu-alu hala laido ibotoku tu kedua orang tua molo boi lau hala laido tu lau tu tulang lau tu akadongan akasing molo tu na tu tor hato don naka roa kaparsahi itu stres angka dia segala macam. Itu tuh di nomor sakap memuka tangan perumah tangga baru matutu ima bere nami buru nami di pertikenon. Tuhamu baru bere hasian na burju na lagu na uli na basah. Mulai na sogora dung borhot tabu tu joroi Tuhani diuruh kami saluhu na diaka hula-hula. Totu nung ngadi tengok kamu hatai saluhu na. Alai hamudo patokan ni. Hamudo na mabotai di rumah tanggamu yang kau hami pasahato pasu-pasu alay amat taribatado yang kau pasahuton kuncina hamuda dua-dua amang yang kau hata ido mula kula terus alay peo pamuma di basoro hamu gabe sulu-sulu diladit gabe tukot dinaladit tamang dinamallugahon yak karomah tanggamu bolotung pedo yak kabade hamuda rasoboy istilahna marsyamin-aminan jolo jauh hamu tuhatai damai hami Tuhan lihat damai na sumurungi asa mardabe damai hami malugahod di arama tangganamion nimura posra nami moliate adong na matulo madok sa kajang doay ni bodar bagas ay di sumur tolok pinopar matok kamu ilang paparan alay Tuhan madihamu jika jang umur ilma tutu asa balitang do pagabe to tumudak ko sitadon ari muda dua do gabe asal matong tok kamu dingdam marsi pololuan. Asal orang nila kak matong labok pari dia bolo tuku dia hamutong malaka tusi madapot tapar saulia. Asal sa masulu tinogu matok kutu botean di pasal tamen no ulos kita rabok tuhamuna. Kongko pamu mabar horasan nang panggabean. Ilma tutu. Opo namin nungan. Di nangujak di sada keluarga na baru. Tuhat tama atong namiat dito nga atong ani parumah tanggomu. Amin. Anggia ma tujuluanon jadi sada keluarga situruon di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni masyarakat terlumbawi ma di olpen itu hatta jadi hata pasu hata gabe si pasahor nami tuhamu pahopu nami manung pertuturot di son arong hata ni nambatua namadok tubuh menalatan si korung di dulu di purbatua tubuh anak tubuh boru mamu dongamu may saat sahur matua. Ima tutu. Suang sangoni manang dilay namin ng iboto namin nung ngayon di pertikino las rohata. Di naong marhasahotan nung ngayon sa anak siya julumu. Ang giya matong arong hata na tua-tua na madok. Asa ador haduk kami na tugu-tugu ni horbo ador hatiti may tugu-tugu ni lobo. Nang sa matua mamu. Sa matugu-tugu pahopo saha may huna marini saha may tuna marnono sahari itu botokku tolekku kadama ho itu do toles buni raja ibu do koro tu bernamion akan ada yang gani podo rina dua pacang nomor dua saya tahu mah dua pa babi pahopo dah tora do lain Ima tutu. jadi itu hamuna dua ini perhatikan baik-baik ini tulang Tusi parasiat perjodoh, cetabi agak lirik saudik. Para konda dua tang sekolah anak. Oh pada gini parasiat karena sudah SD itu tamma tuh. Ido te gabe tarbo. Ay banggar wow mamerek ibu tokon di Bagasani. Nah pertama sehari angku tugas negara yang utama dua di kesehatan di perperangan. Alai panggilan itu lang, suatu keadaan yang dua berbeda antara orang tua. Unang ngalan yang dua, pada zaman tanah perserap yang menurut tinggal, ba songon di nama tua rohonon, moro takok kamu turun di sini mau dapat sarian, tua tahu ruan cetio mamual tio mula dari. Ima tutu. Kosro aku ikoni pakai doni tulang. Bodoh begi, pada yang dua berbedai, bapak udah doh ibu tokku, jangan coba-coba moro tulang saya sini makatai, ada keras. Siap tulang.
NB. Doa itu dikerjakan, pekerjaan itu didoakan. Horas, batuk suara. Somma hami pasato ulos na rabu, la di somma tortornami, la di somma hami mangalit, la di somma pasato nami tu berenami. Tayo gotang na bertusi. Baik.
Lasrohan nami raja nami. Gabe. Nung aujakok kami akan naulin na din na pinasahakmu, maradupok kami di ulauta sa daryon. Lumabiman ang pinasahakmu naking dia kaulo si tangkorabu na mardongan hata pasu-pasu. Lasrohan nami raja nami pasu-pasu na gudang Gabi. imam roha na sonang. Ananong lasrohan nami jala sonang roha nami. Atong raja nami. So makamulateho na kanaulin na din na pinasahakmu. Palos sa mahami ro marsoba tua dupang. Gabe. Ala itu songo dia besok nami. Gabe. Las maramo raja nami. Gabe. Mangarade hita. Yuton. Ya, terus lanjut. Yuton. Sikop merdalat di bagasan dame di bagasan holong. Ditogon nami maho martongan di bagas muna bolotuk pa di palamin nang litongan di bagas mume si bagat ding tuamu ate bere boru. Itu. Ado hata na matua na mardoa sa tikko na ingiring-ngirit tong bulong na rata-rata. Di na mga hapo ata na uli baho mo panggabi perhoras di kami na kamu martongan di jabu pasaut tom matong amat na martua di bata. Hemat. Asa harbang matong dalaku huta balatu dalaku jabu. Saluhuda dia kapasu-pasu raja di hula-hula muda kasahuta saluhuda mana makolo yamu. Jalaboramu matong hot martongan di jabu. Iya, tunggu mama. Udah
cinta